тағйирёбии иқлим чун як падидаи ногувори табиӣ таи чанд даҳсолаи охир доман рӯи сайёра густурдааст. хатару паёмадҳое ки зери таъсири тағйирёбии иқлим дар кишварҳои ҷудогона рух дода истодааст, то як андоза ба ҳамагон маълум аст. яке аз зарарҳое ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба миён омадааст, ин камшавӣ ва ё ба ҳадди нестӣ расидани захираҳои оби ошромидании сайёра мебошад. мусаллам аст ки дар сартосари ҷаҳон аз ҳисоби оби баҳру уқёнусҳои бузург об фаровон аст, лек инҷо нигаронӣ атрофи камбуди оби тозаи ошомиданӣ аст. яъне дигаргунии иқлим ки падидаи ногувори замони муосир арзёбӣ мешавад, аллакай таъсири худро ба захираи манбаи обҳои ширини сайёра расонидааст ва ин аст боиси ташвишу нигаронии ҷомеаи ҷаҳон. бо гармшавии ҳарорати ҳаво дар минтақаҳои алоҳидаи сайёра ки манбаи бузурги оби ширини ҷаҳонро доранд, нисфи зиёди ҳаҷми худро аз даст додаву бино ба пешгӯии олимону коршиносон бо гузашти даҳсолаҳои дар пеш дошта, боз ҳам ин ҷараён идома хоҳад ёфт. дар ин росто баҳри бартарафкунии ин мушкилоти ҷаҳонӣ тамоми кишварҳои сайёра пайи дарёфту чораҷӯианд, зеро проблемаи мазкур хоси як мамлакат набуда, балки хусусияти умуми башарӣ дорад. албатта таври ҳамагон медонем, тоҷикистон дар миёни кишварҳои сайёра мамлакати ташаббускор ва масъалагузор дар ҳалли муаммоҳои экологӣ, хусусан об, дар ҷаҳон нуфуз дорад. бо рӯи кор овардани 2 даҳсола дар самти ҳаллу муаммокушоӣ доир ба дастрасии аҳолии кураи замин ба обу беҳдошт, тоҷикистон тавонист қадамҳои бузургу устувори хешро гузорад. дар доираи амалӣ намудани ҳадафҳои рушди устувори барномаи 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва расидан ба ҳадафу мақсадҳои ин барномаи ҷаҳонӣ, аллакай корҳои зиёд аз ҷониби ҳам тоҷикистон ва ҳам созмону ташкилот, муассисаҳои байналмилалӣ ва кишварҳои ҷаҳон амалӣ гардида истодааст. яке аз чорабиниҳои асосии ин барномаи тақдирсоз дар ҳалли масоили обии сайёра ва дастрасии сокинон ба обу санитария, ин ҳифз ва истифодаи оқилонаи манбаъҳои обӣ дар шароити тағйирёбии иқлим арзёбӣ мешавад. агар сари ин масъала дақиқона назар афканем, мушкилотест мураккабу ҳалталаб. коршиносони ҷаҳонӣ доир ба ҳифзи манбаъҳои обӣ чунин мешуморанд, ки дар раванди тағйирёбии иқлим ва баланд шудани ҳарорати ҳаво дар мадди аввал бояд суръати афзоиши гармшавии ҳаво коҳиш дода шаваду партофти ифлоскунандаҳои фазо, ки ба ҳаракати бо суръати гармшавии глобалӣ боис мегардад, аз миён бардошта шавад. дар ин сурат аст ки инсоният метавонад то андозае аз раванди бо суръати гармшавӣ ҷаҳонӣ пешгирӣ намояду ҳифзи захираҳои обиро ба роҳ монад. инсон метавонад ки дар пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим имрӯз аллакай барои ҷомеаи ҷаҳонӣ дер шуд, имрӯз давраи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим гуфтан метавонем. инсоният метавонад ки дар тобиқшавӣ ва ё пешгирӣ намудани давраҳои муайяни он саҳм гузошта бошад. яке аз масъулиятҳои асосӣ ин риоя кардани созишномаҳои байналмилалие ки аз ҷониби олимон ва коршиносон ироа гардидан ва дар сатҳи байналмилалӣ қабул ва тамоми кишварҳои ҷаҳон аксарият ин созишномаҳоро эътироф намуда ва тасдиқ карданд. ин созишномаҳо кишварҳоро вазифадор менамояд ки дар давраҳои муайян партофтани газҳои гулхонаиро дар сатҳи кишварҳо пешгирӣ намоянд. яъне ки мо метавонем ки бо роҳи кам кардани партофти газҳои гулхонаӣ ба ҳавои атмосфера аз гармшавии куллии иқлим то як андоза пешгирӣ намоем. аз ин нуқтаи назар бале инсоният метавонад ки бо танзим намудани фаъолияти рӯзмарраи худ дар соҳаи иқтисодиёт ва истеҳсолот аз тағйирёбии иқлим пешгирӣ намояд. имрӯз раванди тағйирёбии иқлим на танҳо ба саломатии мардум, балки ба захираи об низ таъсири манфӣ расонда истодааст. аз ҷумла чӣ тавре ки шумо медонед, имрӯз зиёда аз 2.5 миллиард нафар дар дунё ба хизматрасонии оддитарини оби санитарӣ, яъне дастрасӣ надоранд. мутаассифона насли навраси мо, яъне кӯдакон дар сайёра зиёда аз 300 000 кӯдак
هر سال از نرسیدن آبی یعنی صفتناک نوشاکی یعنی تلف می‌شوند، یعنی وفات میکنند. غیر از این تاثیر نامطلوب روند تغییرآبی اقلیم با اداره استواری ذخیره آب نیز مشکلات‌های مرکب را به میان آورده است. طبق پیشگویی انستیتوی بین‌المللی یعنی تا سال 2050 میتواند که 5 میلیارد اهالی روی زمین یعنی از آب نوشاکی صفتناک یعنی تنقیصی کشد. یعنی اگر امروز جامعه جهانی اویدی یعنی مطابق شدن با تغییرآبی اقلیم را اگر چوراندیشی نکند یعنی عاقبت‌های ناگوار آورده می‌رساند. مسلم است که برای رشد هر یک دولت و پیشرفت اقتصاد و اجتماعیات امکانیت‌های وسیع لازم است و انسانیت تمام اقتدارهای داشته خود و طبیعت را تا امروز بهر پیشرفت به کار برده ایستاده است که نهایت کار و پیکار خطر را به طبیعت و محیط و بالاخره به آینده باثبات انسان و نسل بعدی رسانیده است. کارشناسان سطح بین‌المللی دایر به این مسئله به آن نظرند که در عصر تکنولوژی نوین کشورهای بزرگ را میباید از پرتافت حجم زیادی گازهای گلخانه‌ای به فضای اتمسفری دست کشیده بهر رشد مملکت‌های خود از تکنولوژی معاصر و استفاده نیروی سبز به کار گیرند و ذخیره‌های موجوده آب را ثمراناک استفاده نمایند. متاسفانه در سطح جهانی تغییریابی اقلیم این روندی هست که در سطح یک کشور و یا یک منطقه پیشگیری کردن آن ناگزیر است. جهتی پیشگیری آن باید که مسئولیت‌های سطح جهانی اعتراف گردند و کشورهای و سازمان‌های بین‌المللی خصوصاً که به ساحه اقتصادیات و استحصالات سر و کار دارند باید یک مسئولیت جدی احساس نمایند و مکانیزم‌های مجبور کنی رعایت کردن همه طلبات‌های شرطنامه باید که موجود باشد، زیرا که کشورهای جداگانه که به پرتافتن گازهای گلخانه‌ای به خاطر رشد اقتصادی خودشان رقابت‌های اقتصادی خودشان پایبند هستند، در نتیجه تاثیر آن به تمام کشورها میرسد. یعنی که ما جامعه جهانی همه امروز سوار یک سفینه هستند که باید همه اعتراف کرده باشند که از فعالیت هر یک کشورها تقدیر آینده انسانیت سخت وابستگی دارد. چطوری که امروز شما میدونید یکی از عامل‌های اساسی تغییرآبی اقلیم این یعنی از یک طرف اگر پیشروی صنعت اقتصادیات باشد، از طرف دیگر یعنی کاتاکلیزم های طبیعی از اون جمله یعنی حادثه های تکنوگنی که از خود طبیعت رخ میزند. امروز متاسفانه اکثریت دولت های پیشرفت و دولت های ابرقدرت برای نائل شدن با یعنی سطح بلند اقتصادی پرتوهای گلخانه‌ای رو با هوای اتمسفر یعنی به نهایت در حجم زیاد یعنی اخراج می‌نماید. کوشش‌هایی که جامعه جهانی برای کم کردن پرتوهای گلخانگی به هوای اتمسفر و پیشگیری گرمشوی اقلیم کرده ایستاده است، اونقدر نتیجه‌های سزاوار تا امروز نائل نشدند. گپ سر آن است که همه دولت‌هایی که اقتصادیات خود را صنعت خود را میخواهند ترقی دهند، این با استفاده از منبع‌های انرژی می باشد. برای کم کردن پرتوها به هوای اتمسفر باید که از منبع‌های الترناتیوی انرژی یعنی از منبع‌های برقرار شونده انرژی باید بیشتر استفاده نمود. اگر اوید تاثیر تغییریابی اقلیم و ذخیره‌های آبی تاجیکستان سخن گوییم، باید گفت که بنابر تاثیر ناگوار حادثه‌های هیدرومترولوژی طی سال‌های اخیر منبع‌های آبی کشور ما نیز در امان نیستند. طبق حساب‌های رسمی نابودشوی حداقل 1000 پریخ در حدود جمهوری مثال واضح تاثیر روند گرمشوی گلوبالی دانسته می‌شود. طوری می‌دانیم اگرچه تاجیکستان کشور اخراج کننده و کمک کننده سرعت افزایش تغییریابی اقلیم ارزیابی نمی‌شود، ولی از پیامدهای این جریان طبیعی در امان نیست. تاثیر تغییریابی اقلیم در کشورهایی که به مثل تاجیکستان، کشورهای کوهسار نهایت برملا مشاهده می‌گردد.
натиҷаи агар аз барои мушоҳидаҳо бошад, ин ҳам бошанд пиряхҳо ва захираҳои барфие ки дар болооб ҳастанд, ки обшавии онҳо, суръати обшавии онҳо метавонад пешгӯии тағйирёбии иқлим ва ё ин ки таъсири тағйирёбии иқлимро дар давоми даҳсолаҳои муайян аз рӯи натиҷаи омӯзиши ҷинсҳои маренавӣ муайян намояд. яке аз омилҳое ки яке аз индикаторҳои асосие ки таъсири тағйирёбии иқлимро бармало барои ҷомеа ошкор менамояд, ин пиряхҳо мебошанд. дар пиряхҳо дар замони муосир пиряхҳо ҳамчун индикатори асосӣ аз он хотир қабул карда шуданд, ки ҳамчун объектҳои табиӣ онҳо бе муҳофизати конкретӣ, яъне дақиқан муҳофизат намешаванд ва ҳама гуна таъсироти онҳо мушоҳида мегардад. имрӯз мо он вақт ба дарки умқи равандҳои тағйирёбии иқлим сафар мекунем, агар модели равандҳои тағйирёбии иқлимро вобаста ба Тоҷикистон таҳия намоем, он гоҳ бисёр паҳлӯҳои он муаммои экологӣ кишвари мо эҳсос мегардад. нишонаҳои тағйирёбии иқлим дар пиряхҳо имрӯз масалан дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи омӯзишҳое ки аз ҷониби коршиносони агентии обу ҳавошиносӣ назди Кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуданд, дар пиряхҳои алоҳида масалан дар пиряхҳои Зарафшон то 3-5 километр, дар пиряхи Феченко аз 1 то 3 километр, дар гӯшаҳои алоҳида ё дар забонаи пирях ақибнишинӣ ва ё камшавии забонаи пирях дар давоми 10-15 соли ахир мушоҳида шуда истодаанд. яъне ки ин бори дигар инъикос менамояд ки ҳамун натиҷаи таъсири тағйирёбии иқлим ҳаст ва ҷиҳати пешгирӣ намудани он чораҳои мушаххас заруранд. читавре ки ҳамагон медонанд, имрӯз пешвои муаззами миллат дар соли 2019 дар яъне Парижи Фаронса дар ҳамоиши ЮНЕСКО доир гардид, эълом доштанд ки бояд имрӯз як фонди ҳифзи пиряхҳо низ дар сатҳи байналмилалӣ ташкил карда шавад. имрӯз тибқи яъне мушоҳидаҳо зиёда аз 1000 пиряхи Тоҷикистон низ талаф ёфтааст ва мо боварӣ дорам ки имрӯз бояд мо дар асоси гуфтаҳои пешвои миллат ҳатман як фонди ҳам омӯзиш ва ҳам ҳифзи пиряхҳо бояд яъне ташкил карда шавад ва он метавонад ки яъне мониторинги дақиқи ҳолати кунунии ҳама пиряхҳои минтақаро яъне ҳам омӯзиш кунад ва ҳам чораҳое ки оиди пешгирии обшавии онҳоро яъне баъзан чораҳоро яъне татбиқ кардан мумкин аст. ҳифзу нигаҳдошти манбаъҳои обӣ аз ифлосиву партовҳо вазифаи ҳама қишри ҷомеа мебошад. мо агар манбаъҳои обиро ифлос менамоем, пас дар саломатии худ ва наздикони хеш зомин ҳастем ва ё истифодаи бемайлони онро пеш мегирем, боз ҳам дар ташнагии мардумони дигар минтақаҳо кафил ҳастем. агар инҷо суол ба миён ояд ки оё тағйирёбии иқлим ба сифати об ки яке аз нуқтаҳои асосӣ ба шумор меравад таъсиргузор ҳаст ва ё на, ба ин суол мутахассисон чунин посух мегӯянд. чунки қайд кардем, тағйирёбии иқлим яке аз омилҳои асосӣ дар айни замон барои кам шудани манбаъҳои обӣ аст. хуб, агар ки нигоҳ кунем масалан сифати об ва ё тағйирёбии иқлим ё ки ҳаҷми тавлиди об, агар ки олимон ҳамихел хулоса ё ки пешгӯӣ мекунанд ки ҳангоми то 2050 ду сценарие ки ҳолати ё ки гаршавии иқлими онҳо пешгӯӣ мекунанд, мегӯянд то 1.5 то баъзе бадтарин сценария то 3 градус баланд шудани ҳароратро имконпазир аст. агар дар ин ҳолат яъне ки беҳад пиряхҳое ки мо дорем онҳо хеле ҳассос мебошанд. захираи обии асосии мо ин пирях аст. инҳо хеле ҳассос мебошанд ба тағйирёбии иқлим, яъне ки то ин ҳад баланд шудани ҳарорат боис мегардад ки пиряхҳои зиёде ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки дар минтақа ҳаст мо аз даст диҳем. ҳангоми онҳоро аз даст додан, яъне ки захираи обӣ аз байн меравад, яъне ки ҳаҷми онҳо кам мешавад. вақте ки ҳаҷм кам шуд ва
یعنی که استفاده بری یا که تنقیصی با آب زیاد می شود. صفت آن فقط ما گفته میتونیم که صفت آب و تغییر آب اقلیم این نه اونقدر اگر اینکه وابستگی زیاد داشته باشه، لیکن به حجم آب وابستگی زیاد دارد. واقعا روندهای تغییرآبی اقلیم اگر بگیم که در صفت آب نه، در مقدار آب تاثیر میرسونند، ولی جریان‌های تکنولوژی که ما در استحصالات استفاده میبریم به صفت آب تاثیر میرسونند. باید همین تو تناسبی که صفت آب، مقدار آب باید از همدیگر در روندهای تغییرآبی اقلیم تشریح خود رو یابند. صفت وقتی که ما میگیم جریان تکنولوژی افلاس میکنند، مقدار روندهای تغییرآبی اقلیم کم میکنه. معلومات‌های سازمان بین‌المللی تندرستی 70% بیماری‌هایی که بیماری‌های سرایتی توسط آب میگذرند. اگر ما آب رو امروز اگر درست استفاده نبریم یا که مردمی که در ساحل زندگی میکنن یا که مردمی که مثلا در وادی‌ها زندگی میکنن که از اونجا دریاها یا که منبع‌های آب از اونجا سرچشمه میگیرن، اگر قاعده‌های استفاده بری یا که استفاده آب رو ندانند، اگر اون سبب میشود که به اهالی که در شهر یا که در دورتر از اونجا و آب رو استفاده برند به سلامتی آنها ضرر رساند. بنابراین در کشور ما هم برنامه‌های دولتی عاید به استفاده آب وجود دارد. یکی از این برنامه‌ها مثلا سال‌های 2010-2025 باشد که حکومت جمهوری تصمیم گرفته است تا سال 2025 حداقل 96% اهالی باید به آب تازه به خطر نوشاکی دسترسی داشته باشد. چون که میگویند عقل سالم در تن سالم است. اگر تو امروز مردم ما از غذای درست، از آب تازه به خطر اگر استفاده نبرند، سلامتی آنها در زیر گمان است. ما نمیدونیم که فرزندای ما و شما سلامتی ما چگونه میشود. انسان در همه حالت باید منبع‌های آبی را حفظ نموده تازه نگاه دارد، زیرا آب نعمت بی‌بهای الهی است که با حیات همردیف است و نابودی آن زندگی را نابود می‌سازد. فعالیت بی‌تنظیمانه انسان می‌تواند باعث افلاسی منبع‌های آبی گردد. در این سم مسئولان نهادهای نظارتی در جمهوری ما روی کار آمدن عکس تازگی ساحل را که با جلب جامعه شهروندی صورت می‌گیرد کاری خوب و عملی نیک در تازگی منبع‌های آبی ارزیابی می‌نمایند. نوبسته از پیشبرد نظارت دولتی از طرف کمیته حفظ محیط زیست شطوری که همگان می‌دانند از سال 2006 این جانب عکس تازگی ساحل نیز یعنی گذرانده می‌شود و هدف از گذراندن چنین چوبانی یعنی بلند برداشتن معرفت اکولوژی مردم میباشد. مثلا سال تا سال عکس مذکور از جانب جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان یعنی دستگیری یافته ایستاده است و نسبت سالهای قبلی مخصوصا در 10 ماه سال 2020 651 مراتب عکس مذکور یعنی دایر گردید که در آن زیاده از 235,000 شهروندان اشتراک کردند و در نتیجه 1254 یعنی کیلومتر طولانی منبع آبی یعنی تازه کرده شد. قشر زیادی اهالی حالا هم مشکلی دارد از فرهنگ استفاده بری آب و ثمرناک استفاده نمودن آبها. خب برای حل قضیه یا که نارسایی آبهای نوشاکی و یا آبهایی که در ساحه صنعت استفاده می شود، اگر راههای حلش ما بینیم، اگر مثلا در ساحه کشاورزی آبها باید به اصول قطرگی باید استفاده شود. در ساحه صنعت که مثلا آبها همچون در روند تکنولوژی استفاده برده می شوند و آنها باید دوباره استفاده شوند. و در آب در خواجگی داری یا که در روزگار باشد، اگر باید ما آب را ثمرناک استفاده نماییم تا این سبب گردد برای ثمرناک استفاده برای آب‌هایی که ما داریم. خوشبختانه کشور ما و منطقه که ما جایگیر شده هستیم ذخیره‌های بزرگ آبی دارد که از نقطه نظر گئوگرافی اگر ما نگاه افکنیم به جایگیر شده تاجیکستان، منبع‌های بزرگ آبی در همین جا هستند که و 60%
обҳои осиёи марказӣ аз ҳамин ҷо тавлид меёбанд. Вале агар нигоҳ кунем ба истифодаи оне ки мо чӣ қадар истифода мебарем, аз 17 то 17% ин обҳое ки дар минтақаи мо тавлид мешаванд фақат мо истифода менамоем. тоҷикистон чун кишвари ҳамоҳангсозу ташаббускор дар ҳалли масоили экологӣ ба хусус таъмини оби нӯшокии аҳолии сайёра бо амалӣ намудани барномаву чорабиниҳои мушаххас имрӯзҳо кӯшиш менамояд ки дар зинаи аввал аҳолии минтақаи худро марҳила ба марҳила то солҳои наздик ба оби тозаи нӯшокии бехатар таъмин созад ва дар ин баробар дастгири ҷомеаи ҷаҳон бошад ки шарикони рушд дар ин самт ба дастгириҳои кишвари мо нигоҳи нек доранд. бо расидан ба ҳадафҳои олии барномаи рушди устувори 10-солаи навин амал об барои рушди устувор бовар аст ки то ҳадди кофӣ мушкилоти дастрасии оби ошомиданӣ дар сатҳи миллӣ, минтақа ва ҷаҳон ҳаллу фасли худро меёбад ва нияту орзуҳои сабз бо оби тозаи бехатар ва беҳдошт амаливу сабз мегарданд.